relay this message to the people of Zimbabwe, the peaceful people of Zimbabwe. It's pretty clear that the president in the State of the Nation address was very clear about peace in the country, tolerance, no violence. Nasi ZANU PF Norton yairasa. Kune vanhu vashoma vaonekwa varukanganisa musangano. Chero zvikunzi Temba toda tudzoke kumusangano. Handingadzoke kumusangano une hunhu hwakadai, hunhu unoshoreka hwekuti kufunga kuti mukoke munhu kumutuka, kumuchikidzira, kuda kuinsaita. Asi nhasi zvabuda nhasi ndezvekuti comrade Mudekunye vaita zvinonzi job skala akaita, iye asina kuzviita job, ende zvaitwa nemunhu weZANU PF. Mapurisa vakatarisa mavidhio ese nchakupa kuti muone, vakatarisa mapurisa pasina zvavari kuita. Uko ndandataura intelligence kuti you must make sure there's law and order. Inini member of parliament, whether ndiri webato ripi, ofisi yangu, ofisi ya member of parliament inofana kurespectwa. You must understand that. And you feel safe, mapurisa. Crime mnotoni kukwira. Vana Mudekunye ndo drug barons acho vari kunzi anamutorera noguka. Anekadhakwa naye achipa vafana. Ukachitenga mapurisa futi ende zvabuda pachena. Dispo anga aripo. Instead of fighting law and order anga chisiya zvichiitika nekuti zvinhu zvanga vakaronga. So this was a planned issue. So taita izvozvo vapinda mubako reshumba manje. Because the munguwa tinovarega kuti vaite so that to expose munhu wese anga aripo ipapa abva achishora musangano weZANU PF. Kana ndizvo zvaunoita vatungamiriri vacho vasingatauri panochemwa gamba hapasarudzwa kuti chiti. Inini ndakaisa macontributions angu kune mhuri ikwatsomuni. Chekutanga ndimai vangu ndima moyo, ndiseneta ende tinosupportana no matter what happens. Ende munhu ane utungamiri hwakajeka. Asi nhasi ndazoona kuti kune vanhu vashoma varikanganisa musangano weZANU PF, vakukanganisa zita rapresident. Zita rapresident rakanganzwa nekuti president paanotaura state of the nation again vanenge vaseta tone kuti violence hatichada. Asi nhasi ndaona mathugs. Saka mutemo evidence iripo. Sei Mudekunye asina kusungwa nemapurisa? Ndafunda Matanga Commissioner General of Police ndikati mapurisa anyaripo panapa inoda kuti ndiperekedza mota ndibve pano. Sa MP instead of kundiprotecta kubvisa vanhu vakatotara vakadhakwa kati izvozvo kudhaka kwacho why vachiita zvakadai. So ndaona serious link yemapurisa nemadrug barons. Mudekunye anofunga kuti is untouchable, but let me warn him today. Watamba nemoto. I'm filing a report kumapurisa, evidence is there, munhu wese azviona. Watoona pawo atoya kwandiri na honorable Nduna na honorable Chinaki Senda Chinaki akataura kuti Mliswa ataure panapa. Mliswa ataure panapa. So it was inyaya yanga wakaplana and in evidence zvese zviripo. So ndichada kuona kuti mutemo unoita sei nekuti tinofamba nemutemo. Hatingaende kuelection tine vanhu vakadai vari kunze vanokanganisa president nenyika nemusangano weZANU PF. Musangano weZANU PF hauna muridzi, tinouziya. I was provincial secretary for lands, I was DCC chairman, I was chairman of the province, I was a central committee member, I was chairman of ZANU PF in London in 1998 tichishandana na honorable Mary Chikoka Mliswa nana Bright Matonga ari information. So because iwewe wa ZANU PF, okay, ende makandidzinga muZANU PF, hazvekuti handisapoti mapolicies eZANU PF. Makandidzinga and I have a choice, but I am loyal to this country. I support the head of state more than vakawanda. Chemukabvunzewo president kuti nguva yeG40 ndindaisumuka ndichitaura muparliament vamwe vasingataura, ndindaenda kunodefenda zvese. Imi nhasi mozoda kukanganisa zita represident makapfeka matisheti avo muchiita hooliganism yakadaro. And you think we wait that I'm going to write a letter to the president and I'm going to expose this, and I want to see the law enforcement agents for the first time doing their work to show that there's no selective and there's no selective application of the law. To me, Norton cannot have such people who are barbaric. We're a peaceful people and we must respect that. Mudekunye, you are too young. In politics, you are too young. Thinking the drugs on Amtorana Guka Tengis and a syndicate.
You think that money will be able to defend you. You don't know ZANU PF, you don't know this country. ZANU PF does not tolerate that. And you see that Uchamira Wega. And I'm warning everyone in Norton, because if you want to embark on this route, you can go to violence, you could disrespect my offices, and so forth. ZANU PF, and you must actually respect the government. You will find yourself in prison. And we shall make sure that the law takes its course. We will not fight back, but the law will fight back. You must know that. So I want to say this. Manyadisa muriye kwa tsomono. Naika, maita zimzazgafange vichitwa. Contributions pa rufu. Usarwadzwe kuti uyaita chakata. Ndo mararamiro edu, ndo magaro edu, ndo makuru edu. So to me, I am ashamed. And apana kana mutsura. Iye ushumba mbia wangu uichamen anga chito support. Saka ndiani maniru nezuru musoja ngari panonzi matangira anokati musoja oita hondo futi papo. So there was fight after fight. This is not the ZANU PF the president leads. This is not the ZANU PF we know. This is not the ZANU PF people want. This is the ZANU PF which has got opportunists and switchers, criminals, and they must be brought to book. We shall definitely defend this nation. We will defend the people of this nation. I will stand tall and protect the citizens of Norton no matter what happens. No wonder why crime rate in Norton is high. So my police are footed are part of it. This command has failed. Today, people are embarrassed. ZANU PF, election in nowhere, munoisani kutaiti MP. Nyahunu wenyu wakadaiwa, wamsinga tsurani. Vamwe wenyu ndinoziva nezANU PF vakawanda vana hunu vakadai vauya kwandira chitoona Mliswa. Sorry, izvo hatizvizivi, but mudekunye, you have not done good for your name, for your family name, and for yourself. You are a young man, but nyama drugs has certainly not done you good. The law must take its course, and this is a challenge for the police. Commissioner General of Police ndawafonera and ndikunoisa report mangwana. And the list of all of them who incited what happened today. There must be law and order. Okay, you cannot come to a funeral to plan to be able to disrupt. Kutuonekwe, uchiwanerero kuti zvandaketaura pa group kuti ndinozvibloka ndizvo. Unofuriwa nevanhu. Miraone, this is something I want to talk to the people of Zimbabwe, that the international community is watching. And today is another thing. How do I then defend this country, this government, the president, when you've got such people doing what they're doing and they don't, and they go, wasna kusungwa? You know, we must support the Tonya president. And the Imeni, Mununye president. I'm watching Dimiwe Boram Sango and everything. Mauda unupeka ma t-shirt. Uchita noise. Uchita kuone kwa chipiwa. Maripambeli pewanu. Uchishati sa stadium sangano. There's got to be disciplinary measure taken. You must learn to separate myself and Honorable Mary Mliswa Chikoka, ZANU PF. Okay, I am my own person. Okay, and people know that. Mary is her own person. Don't then go for Mary by going for me. Are you with me? And don't go for Mary because you're going for me. We are two different persons. She's loyal to the party. She works hard. She does what she does. She has her own modus operandi, which is different from mine. And then I talk a lot. Okay, Honorable Mary Chikoka Mliswa does not talk a lot. So I want to also warn you, don't mix issues, separate issues. In kana pane zvangatadza, okay, mondi mofamba nazvo. Kana Mary pane zvatadza mofamba nazvo. But don't try and kunyepa, okay? Zvakawanda magara mchinyepa kuti Temba chiyanodza Mary zvokuita chi province ndani. I have no time for that. When I chaired that province, I was different. This nonsense would not happen. You know that. This nonsense would not happen. And that's not to say physically we cannot hit back. No. When one walks away and physically they know they can hit back, shows strength. Shows strength. You know that. Some of us are trained martial arts. Okay? And you know it. But you never see us do that in public. That's not to say we are weak. But we are strong because we allow the weak to expose themselves. Mudekunya, you've exposed yourself today. Washatis as Terem Sangan, and for as long as you are there, if they don't kick you out of the party, they're going to lose. It will affect the voice of the president. It will be difficult to campaign for the president for ZANU PF when people like you are there. What is it? You ndiwe hani wanamdika nenge wewe.
You want to bring the party down. Unacceptable behavior. Unacceptable behavior. Which I want the people of Norton to make sure that if ZANU PF does not reform through kuchura uyu, okay, you must punish them. And you know that you never win Norton. And then upamoti Temba, we have ZANU PF. ZANU PF, I help you. Me say me ndinokupa imali, ndinokubetsa kuma programs zenyu. Kuva kuna na Ruzizo, kuva kuna na Reni, kuva kuna Mudekunye. Who is it that I don't help? Who is it that I don't help? My funerals ndinoya nchikubetsera and so forth. Nasi monge muchita ningikiri, muchita two face wenyakwese. My comrades ese avasuhere kanditi ndipinde pa independent. Nasi wakuda kuti chi wana comrade macherure wakaenda kumba kwa mai wangu akakumbira and so forth. Nasi zonzi Temba independent. Azina kubvumira nema veterans izozvo. Vamutsvanga varamba kumira. Okay, tichifighter President Mugabe ne G40. Inini was the first person to win a seat under the leadership of Mnangagwa, okay, as an independent, because we wanted to deal with G40, we did it together, but Nasima Panduka and so forth. Did I not take a risk? Mtrango refused to take the risk as your chairman of the War Veterans. My War Veterans, you must be honest. You must be honest. Don't say I'm independent. Were you not independent when you campaigned for me? Hamuzikanwe. Kana machinja maitirenyi, then you must be clear about it. So I thought I would make this very clear once and for all. Because I'm not a traitor, I'm not a sellout, so I'm not tired of Nidozinzwa. But give me a chance. Mudaku blame a comrade one. Hakuna kuva order kuva kumsore erikuti endama supporta Temba wamtsanga waramba. Nikutoa ichikwa tuano chikwa. Yes, they are independent, I winner 2016. 2019 the winner. Where is it that I've not served you? Where is it that I've not done right for you, my veterans? Muda kunyeba muri split, ndinga split my veterans.